Здесь вот Лера назад еще. Вот туда на подиум заскакиваем. Тык-тык-тык. Один кадр для стадикама, один кадр для... Можно, да? Ага. Остальное... Айсен, можно, да, на репетицию сделать на площадке? И поехали концовку. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Она был оператор, да? Операторы готовы, да? Внимание. Начали. Күн доктор, биһиги билигин көһүн жаммат келен яр саңа жылынан жебит. Олат биһиги тонкё хакрамытыгар саңа жыллагы түнден аттак браханиктага фирбит. Олак эрдеттен үсейнеттен көһүнгеттен сагалан белемненен үлө күстәкти барыр. Бу билигин холобра 2 инне ухулла хаҗар. Онна отон манна Джонсетке көрөл телевизорга көрөлөрүн күрдү холобра аңардас Гөлжеттер, онна рехттер, артисттер болбадақ, манна әлбәқ кейлелер. Холору білген бейгі студияға кеддебет, манна кәлен көріққан. Бұл ата білген творческий хынялың білдерілінне, творческий ләхеттерген, тут минутелек ол хем болағына разводка ол кемген. Онна артисттер бәлерінің күйіттерін күтті кәленлер бәлемненелер, манна локацияларын көрелер. Холору көрілбі күрді хореографтар туралар, режиссер, турарачы, режиссер Есай Горова, онна продюсер Михаил Сергеев бұл білген өлелі қағыдалар. Онна бу маннотон администратордар каз биддим келем бар бутик тентеманы дезинфекциялан билинген дебил хөптү бехеннерен суялар сотоллар онна ихтира хомостерме улардан отан берилер бир кеселеңер явын маннотон телевизорга кайда кара биле саңа жыл болады шампанский көрдүк беги чөлө логоро тутабыт иннегенен биги генеральный спонсордор бут якаттон биги доктор бут фабрика Якутия бу манны көрдүк лимонады туханабыт биги лимонады эре итебит манна этендер да каннада тутулубат ара лимонад бу манна кутулдан бакалгы көндөр лынканаты максухундар нерахалдар се билген бар тыс келендер белемнен аре репетициялар туралар аны кейін ол артистерин улы Сүйүнен кихи үлелер биһиге бу белини белемнер битигер аңарда сливиднер үлехеттер болбакка биһиге өсө үрү үлелер догуттор бут колубура бу ника кергетер агентство бунха чөйдү колубура биха маннык декорациялары агалан турорар бу студия кергенен кыргыбый боларгар оннотон авиа студия эме авиа компания биха бу бутун көспүтүн оны бу экрамытын эме кенелер туралар көрөбү курдук оттон художниктар бирбастакыннан техниктар оператордар онна антында элбек кехиманна үлели олорор аны билген кенендеке бар хара студия кенетигер көрөн кеби колубура бу эти студия кыргыбай кенет барта бу кенеттен бу маннык бөлүлөн турар се билген буланы бу биги студия бут баз бу 5тен атта улахан студия боларса бу студия бир когор керебит бу когор боллагана манна тох бар декорациялар турар хостро бу улахан хос көрөбү курдук эфирге көстө декорациялар барта бу манна кечегелен сагланан туралар тубу билген улахан эфир белемнелер бола манна кыртык барда когос болонсеп ничего оны бу авиа компания оборудование турар кенлер бигене гаттасылай билелер бу бигелер петайсан вино курафалар онна уаттарын көстерин ите көстер экраны бартын манна кенелер оңорон берен оларытан берен туралар Леген биһиги бу телевидение самый сүрәгәт тахсыныр бит. Эти угылын регионга сок студия ден белетех Канада. Улахан павильон студийный итинне хастаган бири булды. Онда бу мандык улахан барганлык тафидде. Бу биһиги аппаратно-студийный комплексенге келли бит. Аппаратно-студийный блок тен булган турар. Язбы бу мандык көрөбү курдук режиссерлер
режиссер күләһәчүтә, ассистент, редактор, техниктер, оны звукорежиссердер белгилер булар. Билеген бу камералары бар, бу манна көрәбит. Бу манан бихи булгананы саңа үйәне кытта тәңгә хардылахан, аны билеген инновационныйга күскә үлеләһәммит робокамералар дигәннәр ылыбыт. Москвада хоттон оператордар бутын роботтар хоббыйбыттар дия хыйлак курдук. Ол гынан баранта бир кихи морорун, кихи көрөрүн, кихи үлелерин тохта сол буйбат, кене аяр тутун, аяр үлетин. Анан бу оператордар бутын холору бу манны курдук. Аппаратураннан 200 камераны хамсакаллар. Анна бу ассистент олорон манна үз операторы үз камераны теңенен маннык болан кадрдарын турортан берип. Для режиссерской команды всегда съемки новогоднего проекта — это очень волнительный момент. Мы очень долго готовимся к этому. Раз, два, три. Ну, у нас сегодня, наверное, дебют, да, получается, у нашего коллектива, у нашей шоу-группы «Латинский квартал». В принципе, мы только недавно создали наш коллектив, нашу шоу-группу. Да, мы очень рады, что имеем такую возможность принять участие в создании новогоднего настроения на самом главном нашем канале, да. И, конечно, мы хотим показать всю красоту наших танцев для наших зрителей в новогоднюю ночь. Быйылда бастыга коньягым болар. Манна мен жаргара жарган яжыттары булатта мен баралары студияга келермен тон. Аларда тала баралар тон. Келелери бараларын контролламын да жаргара жабын. Бусылга бәһсилбын үлеле жабын новогодняя огонек съемкаларгар. Оттопа манды бүтүн республикага кадырын сүрдәгән бетнестәг булар буллага ди. Онда бихи карачылар бит сүрдәгән таптамыт, адахлатамыт, сылтан сыллаксын, атын соучу костюмлары, саңа коллаборациялары, соучу дуэттары манды гәйәкә улан кадырыбыт. Онда бу торорачы режиссер буларын бәһәтнән сыллаксын саңаттан саңа костюмны аярбыт. Бу караргы курдук бу декорация бит. Биттен бир соучу номердар бит. Мен үлемден аттан бу манна кайдак залы кергедерден хагалан артист луй кетерин, артистка ким күз кеме боларын, артист ханнык ырылырын барытын аттан токуйдан бу маннык аян тахары эпетнестакпын. Я инженер. Мы отвечаем за оборудование, за сервер. Сейчас запись идет, за микрофон, который мы гостям одеваем, чтобы все хорошо работало. Студия «Тишина». Стараемся каждый год приносить радость и праздник в каждый дом. Так что всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья и, главное, здоровья в новом 2022 году. Саңа Көрәшүләр белән барыбытын 200 хаңа җылына. Барадарға саркылах саңа җылынан әгәрдә, оны өрүс сәхәт телевизионы китәр биткә булып. Чтобы у всех было в следующем году хорошо, побольше любви, радости. С Новым годом! С Новым годом! Саңа җылынан! Саңа җылынан! Саңа җылынан, саңа җылынан. Барагыдан саңа җылынан! Саңа җыллага настроение белән активитен эренебит. Баргытын хаңа жылынан. Аплодисменты. Все, спасибо, ребята, всем сегодня нашим гостям. Мы закончили новогоднюю съемку. С Новым годом вас! Всем спасибо. Остается не